minus 35 seconds, minus 30 seconds, minus 25 seconds, PS2 DSP open, minus 20 seconds, PSM ignition RMS off, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, tàu launch on ha naro live nai nu tok na boro nai di 4, 3, tàu boro live naro no ang 1, launching khnu tongo 0. okay tàu start launch on ha naro nai nuk na tàu hui sayo ha Plus 5 seconds, lift off normal, P1 tracking, PC tracking, okay Aditya L1 mission se bonaro nai nuk na tàu hang samo plus 15 bodi ke seconds, sak bui sari ho o bono ke 57 का सफल उत्थापन और इसके plus साथ 20 seconds, प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। airlift strap on ignited, इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 tàu thang saya tongo bonaro nai nu tok na प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. engine main up top, A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the naro nai nuk na vibrations that boro we can feel bunyang ya tongo adding fly to this, gulik buin the de thrill buin tomo are rocket just amazing. Aditya L1 rocket se Grounded and boma ke airborne strap-ons operating together with the bodi ke tàu bung first buin sana ya stage thang ha S-139. ground lift strap on separated, जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है performance normal, और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। क्रम में अगला एयरलेट स्ट्रैप ऑन को यान से naro पृथक nai कर nu दिया tok na जाएगा। bo screen no bo bung saya thang mo airlift strap on separated, जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। initiated, plus 2 minutes, द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds, lift off normal, P1 tracking, PC tracking, plus 10 Magnificent seconds, liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. plus 15 seconds, PSLV minus 30 seconds, minus 25 seconds, PS2 DSP naro trewa nai le fidi tàu boro ano no phnu tongo bo live launch ke mon bo no rocket hui sayo mo tàu no na ka ma ke phnu dai minus 15 seconds, naro nai tonde 10, 9, 8, 3 second tonsio 6, 5 4 3, 3 2, 2 1 0 tàu thang sa naro nai nuk na bo live launch bodi ke hui sayo o rocket no ke plus 5 seconds, bodi ke hui sayo o normal, P1 boro naro nai nuk na plus 10 Magnificent seconds, liftoff of PSLV boro nai di C-57 with bodi ke Aditya sa bono ke L1 hui on sayo board. o plus 15 seconds, PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ plus 20 seconds, प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। airlift strap on ignited, इसके साथ ही एक और कदम है salo thangi beraye salo ni भारत की manoi उपस्थिति rutu ni सिद्ध करने tham का। tum se tau bo Aditya आप L1 देख mission रहे हैं rocket ke PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. ke bodi ke tau bon thang sa ye to tre chong tre video ma lai phin na Rocket ke no launch no is khna more than ta sa just a ka ma sight ke to ang behold. video tu The sa ye roaring nai bo sound live and ong the ya ma ni vibrations ke that we can feel em rau jo to nai adding to ne to ro no this, khak the chang ha thrill are just amazing. Ground lit and air lit